الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين. الحمد لله الذي أنزل الفرقان على عبده مصطفى ليكون للعالمين نذيرا. الحمد والشكر لله الواحد القهار، وهو القائل في كتابه المبين: وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه وهو خير الرازقين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. وأشهد أن محمدًا رسول الله
الرحمة المهداة والنعمة المسداة والسراج المنير وصلى الله على سيدنا محمد الذي أنزل الفرقان بلسانه عربيا مبينا لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه وصل على أبويه إبراهيم وإسماعيل وصل وسلم وبارك على أهل بيته وأصحابه والتابعين وسلم يا ربي تسليما كثيرا أما بعد فيا عباد الله اتقوا الله وأطيعوه إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون Bismillahirrahmanirrahim. Hvala Allahu na blagodatima Ramazana, mjeseca vrijednoga i blagoslovljenoga, u kojem se dobra djela mnogostruko uvećavaju, u kojem se milost, oprost, zaštita od vatre i selamet traže. Neka su blagoslovi i mir na poslanika Muhammeda, učitelja naše časne vjere, moralnoga autoriteta i trajnoga uzora koji je poslan kao milost čitavome ljudskome rodu. Bože, blagoslovi čestiti ehlil bejt poslanikov, njegove vrle drugove ashabe. Bože, podari nam svjetlo upute i snagu da istrajavamo i da je slijedimo. Amin, ja rabbel alemin. Draga i čestita braćo, ovo je 4. džuma u Mubarek mjesecu Ramazanu. Već smo u njegovoj posljednjoj trećini koja se imenuje svekolikim spasom i zaštitom od vatre. Ona je spas i puno pročišćenje koje se dostiže postom, namazom, dovama i svim vrstama dobročinstva. Sve nas to čisti od grijeha i približava Božjoj milosti. Insan ovisi o Božjoj milosti. Nju potrebuje i s njom je skopčana njegova sudbina na zemlji. U ovoj kušnji pandemije koronavirusa u Allahovu milost smo se zagledali. Od njega očekivali pomoć i raspoznavali koliko je sve drugo krhko i nemoćno da nas zaštiti, da otkloni od nas brigu i strah koji se nadvio nad čitavim svijetom. A onda nam je došao Ramazan, milost i podrška, s njime smiraj i utjeha kakvu jedino dragi Bog može pokloniti. Kao vjernici koji se pouzdaju u Boga dragoga i koji mu vjeruju, s Ramazanom smo dobili olakšanje i razgalu. Zato stalno treba na umu da nam bude njegova poruka. Fe inne me'ala usri yusra, inne me'ala usri yusra. I znaj da te gobu prati olakšanje. Uistinu te gobu prati olakšanje. Ramazansko vrijeme odmiče nezaustavljivo. Uostalom kao i čitav naš život. Zato valja koristiti poklonjene prilike i darovano vrijeme. Treba gledati na život i svijet s pozitivne strane. Gledati kao na dragocjene trenutke koji su nam poklonjeni, u kojima možemo ibadetiti, činiti dobročinstva i zahvaljivati Allahu dragome na svim blagodatima. Pa i ovo vrijeme kušnje s pandemijom koronavirusa otvorilo nam je vidike i pružilo prilike da drugačije na život, ciljeve i prioritete u njemu gledamo. Da na prvome mjestu budemo puno više zahvalni Gospodaru na zdravlju, na životu i zadovoljni s onim čime nas je opskrbio. Da spoznamo koliko smo se bili otuđili i udaljili jedni od drugih, od svojih najrođenijih, te da čuvamo i razvijamo te važne niti međusobnih kontakata, saradnje, bliskosti i društvenosti među nama. Bez tih iskrenih niti, kontakata i veza kako među najrođenijima, tako i između drugih ljudi, život nema puni smisao i puninu. A kao muslimani trebamo živjeti život u punini, nikako u otuđivanju i u isključivanju i zagledanosti samo u ono što sam ja i što je kod mene. Mora musliman biti zagledan u svijet oko sebe,
I šuma, i bistra rijeka, i čisti izvor, i zelena livada, znamenja su Allahova stvaranja i neprocjenjivi su resursi koje čovjek obilato koristi za svoju opskrbu i životni ugođaj. Prema njima se savjesnije moramo odnositi, a ne pohlepno i uzurpatorski. Zahara al-fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas liyudhikahum ba'da alladhi amilu la'allahum yarji'un. I na kopnu i na moru vidljiv je nered zbog onoga što ljudske ruke pridonose. I tako im on daje da kušaju nešto od onoga što su uradili, ne bi li se povratili. Draga i čestita braćo, pred nama je i veličanstvena noć Lejletul Kadra. Najblistaviji trenutak u ljudskoj povijesti, čija se veličina i bereket čovjeku iznova svake godine otkrivaju 27. noći Ramazana i daruju kao prilika da se okrenemo svome izvoru, Gospodaru svjetova. Gospodaru svjetova koji nas dariva oprostom i nadahnuje da istrajavamo na pravome putu. U noći Kadra otpočela je objava Kur'ana, posljednje Božije poruke upućene svim ljudima i svim svjetovima, riječju Ikre bismi rabbike lezi halak. Čitaj u ime Gospodara svoga koji stvara. Ta poruka čovjekov duh snažno pokreće u pravcu traganja za naukom i znanjem, definirajući jasno na početku svega da to mora biti u ime Boga Tvorca, Gospodara svjetova. Okrenimo se zato knjizi, nauci, učenju, izučavanju i prosvjećivanju, jer to je naš najbolji prijatelj i jamac. Nisu isti oni koji su znalci i prosvjećeni i oni koji su neznalice i neprosvjećeni, podsjeća nas Kur'an. Neizmjerno važan instrument u očuvanju i razvoju naše zajednice jeste institucionalno izvršavanje obaveza materijalnih ibadeta, sadekatul fitra i zekata, to jest izdvajanje šerijatom propisanog dijela imovine u Bejtul Mal i distribucija prikupljenih sredstava korisnicima određenim kuranskim tekstom prema prioritetima koje određuju nadležni organi islamske zajednice. Ubiranje tih sredstava od muslimana i usmjeravanje u jedinstveni fond Bejtul Mal utemeljeno je na praksi Allahova poslanika, njegovih halifa i zreloj svijesti ovdašnjih bosansko-hercegovačkih muslimana, čiji su umni vjerski ljudi i prvaci dali sve od sebe da se preko ovoga instituta sačuva institucionalna i organizirana islamska zajednica kao garant dina, šerijata i opstanka muslimana na ovim prostorima. Tu šerijatom utemeljenu praksu trebamo dosljedno sačuvati i prenijeti kao emanet novoj generaciji muslimana. Oni koji to podrivaju temelj vjere i sigurnosti našega dina. Kale ta'ala: وَمَا أَنْفَقْتُمْ مِنْ شَيْءٍ فَهُوَ يُخْلِفُهُ وَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ. I šta god vi udjelite, on će vam nadoknaditi, jer on najbolje opskrbljuje. Čestita, draga braćo, danas džumu namaz klanjamo ovdje u Sultan Sulejmanovoj Carevoj džamiji u Blagaju, gdje su klanjale i brojne generacije muslimana kroz njenu dugu historiju. Ta historija je duga i velika. Okruglih je to 500 godina ove džamije. Ta historija podsjeća i obavezuje da budemo ustrajni u čuvanju emaneta vjere, tradicije i naših običaja. Podsjećamo se na tu 1520. godinu, kada je carskim emerom utemeljena kao vakuf ova džamija da služi muslimanima kao rasadnik vjere, prosvjete, pismenosti i kulture. 500 godina je to institucionalnog tumačenja islama u Blagaju.
Jer džamija je institucija, kao što je imam institucija, i muderisu medresije institucija, i šejhu tekije institucija. I svi oni imaju ovlaštenje koje im izdaje nadležni vjerski autoritet, čime se osigurava legitimitet autentičnog predstavljanja koji ima svoju poveznicu sve do časnog nam poslanika Muhammeda alejhiselam. To je neprocjenjivo vrijedno i važno. To trebamo čuvati, jer time čuvamo red i poredak među nama i u našoj zajednici. Zato trebamo učvrstiti naše džemate, poštovati red i prihvatati jedni druge, ne razilaziti se, prevazilaziti podjele po bilo kojoj osnovi među nama. Nije to vrijedno spomena. Nas ovdje zajednička sudbina života obavezuje da budemo posvećeni jednom jedinstvenom zajedničkom cilju. Draga i čestita braćo, ove godine nećemo biti u prilici organizirati tradicionalni mevlud i šerif i medžlis i zikr na našem dovištu na vrelu Bune u Tekiji. Na način kako je to bilo dosadašnjih godina s mnoštvom naših muslimana i muslimanki iz brojnih krajeva naše zemlje i regije. Ovogodišnji datum mevluda po takvimu 30. maj, odnosno noć uoči, obilježit ćemo isključivo programom u užem krugu, a nastojat ćemo kao i danas da slika s toga događaja ode u kuće naše braće i sestara diljem Bosne i Hercegovine, koji su svake godine sa ljubavlju i velikom čežnjom dolazili ovdje u Blagaj da zajedno u ibadetu provedemo vrijeme, slaveći i veličajući dragoga Boga, donoseći salavate na plemenitoga poslanika Muhammeda alejhiselama i tražeći nadahnuće i okrepu u dovi i zajedništvu okupljenog brojnoga džemata. Završavamo dovom koju je poslanik alejhiselam preporučio ashabu Ebu Umametu da uči kada mu se požalio da su ga obhrvale, savladale dunjalučke tegobe, teškoće i brige. U toj dovi poslanik je rekao: Allahumma inni a'udhu bika min al-ajzi wal kasali wal jubni wal bukhli wal harami wa azabil qabri. Allahumma ati nafsi taqwaha wa zakkiha anta khayru man zakkaha. Anta walijuha wa maulaha. Allahumma inni a'udhu bika min ilmin la yanfa wa min qalbin la yakhsha wa min nafsin la tashba wa min da'vatin la yustajabu laha. Gospodaru moj, utičem ti se od nemoći, od bezvoljnosti i ljenosti i od starosti, kukavičluka i škrtosti i patnje kaburske. Gospodaru, podari mojoj duši čistotu, očisti je jer ti to najbolje znaš. Ti si njezin gospodar i zaštitnik. Gospodaru, utičem ti se od znanja koje korisno nije, od srca koje nije skrušeno, od duše koja je nezasitna i pohlepna i od dove kojoj se ne udovoljava. Amin, ja rabbel alemin. Ela inne ahsanal kelami ve eblegan nidam kelamullahi il-meliki il-aziz il-allam kema kala Allahu tebareke ve ta'ala fi nazmi il-kelam wa idha kuri'a al-Qur'an fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun. A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna ad-dina 'inda Allahi al-Islam. A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Barakallahu lana wa lakum wa lisa'iril mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat wal ahya'i minhum wal amwat. Rahmatika ya arhamar rahimin. Alhamdulillah. حمد الكاملين والصلاة والسلام على رسولنا ونبينا محمد تعظيما لنبيه وتكريما لفخامة شأن شرف صفيه. فقال عز وجل من قائل مخبرا وآمرا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما.
اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم أصلح أحوالنا وأحسن أعمالنا وبلغنا مما يرضيك أعمالنا وبلغ أمورنا خيارنا ولا تبلغ أمورنا ولا تؤاخذنا بما فعل السفهاء منا. اللهم كن لنا ولا تكن علينا. اللهم اجعل هذا البلد آمنا رخيا سخيا وأهله سالمين غانمين مطمئنين برحمتك يا أرحم الراحمين. إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. أقم الصلاة.